Ngelele endlini yakho. Uzokwanisa ama-flame. No so. Ikhanya umasi. Mama tšhelete batho e kae? E kae tšhelete? Efeng? O mokadime bokae motho? Ke mokadimile 15,000. Mama 15,000 ya batho e kae? Nyela. Ungazokujoyina amasimba yazo. Yawena moreni sokuqisa yazo. Whoa, mama, whoa. Uthi no 10 kimi. Utlonyela. Ngirili wena utlonyela. Yes. Oh, mama. Hi guys, ke tshepa gore le sharp. I just want to say once again guys, thank you for following, subscribing and sharing our videos. Love us and fun. And as well, bafethu, nangale ku Jozi Bioscope Movies, we release movies each and every Friday. And we have a new one, bafethu, ephumile, that is called I Trusted Him So Much, bafethu. What a great story, Blue. Ikhona ilinki lana bafethu ngaphansi kwe video yethu, ikhona ilinki of our new movie bafethu ethi yona I Trusted Him So Much. Make sure that you click kule linki, izokulead straight to Jozi Bioscope Movies. It is seven and fun. Naganjan. Hello. I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on jozibioscope.co.za. So guys, today king let's give Mepon. Mepon ang Oast Blue kina le botata le menyano dulang not far from Moki dulang. Are botata baka gore kile ka mokadima tšhelete, itse qeta mokadima tšhelete, ka mokadima tšhelete wa ngwana hae a ele bollong. Ha se ke batla tšhelete ya ka, o se ha isa le motho batlang. A re so Oast Blue ke kopa lo nthusang lo mo convince ga ba mpatale tšhelete ya ka, hobane nna ke batla tšhelete ya ka. So guys, ntse tlo etsang ke lo tsama ke lo bona Oast Blue go tshwaretseng ke go utlhe le yena. Yes baby. Hi guys, I am back again le Mami Poni. Mami le kae? Ke teng kae? Ke teng motho mo lene kopa o tse di viewers tsa Jozi Bioscope wa go ngoletse today. Okay, ke na le bothata le chomi ya ka ne re le di bestie. Oh, ke chomi ya hao. Yeah. Ne re le di bestie re etsa ntho tse kaofela. So ngwana ga ena tsamaya ne tshwantse ayo what do you call to circumcise wabo. So ha fetsa akadima an amount of 15,000. Yeah. Akadima an amount ya 15,000. So now a year later ke a bona ngwana o teng man. But jwanong a sa bua anything a sa reng ko nna. So I'm shocked how nako utla it was okay. So now you have to pay my money say le bothata. So ke kopa go confront ampotse go pila o tlo mpatala neng. Oh okay, no problem. Yes, cuz Selina kwe kaka a year. Selile mo ne wa Yes. Ha ba tlo patala tšhelete ba next. Ha bulu. Na tshepisitse go tlo fa tšhelete. Na tshepisitse gore ke tlo patala yona back. So now all of a sudden ha sa bua sang se le motho mpuang gampe ko bathong se kutla ka di neighbor hore nna ke slege jwa. Nna ke entseng unkwatisitse gagolo because I can understand nako atla ne re utlwana go le sharp so gore go change ba lona le ba gotsi for nako kaka for more than 5 years. Ska sa hlola ba tlo fa tšhelete so ke ntweng makatsang hore kanti jwanong di jigile kae because nako atla ne re le right wabo so now o jigile na dilo di jigile ha sa bua le ka tšhelete di batla go thuse kang ke kopa re confront ke batla o tseba ho tšhelete ya ka go e thola neng ke a batla I've got kids tshwantse ke dietse re tla ka mone o re tla mo camera guy mo nane hey mama right fela ha o sna di volve mon ha o sna di ntjao ya ntwana kena hey scheme mama silandela wena ke team. Hey Pula Okay, man. Asithemba ukuthi ukhona nje. Hey mfana. I think ukhona. Yimi. Uboni Morini. Gogo. Ufunani mthakathi? Hayi bathungu. Khuluma kabi wena. Ungazokwami. Ufunani kimi? Ayiphi imali? Ayiphi? Usumntana uthi ufunani kimi? Mawuyisa imali utheni kimi? Ungazokujoyina amasimba yazo. Yawena moreni sokuqisa yazo. Ngizokuyisa yazo ikwami la. Whoa, mama, whoa. Uthi no 10 kimi. Mama, 10 la kimi. Uzothatha le TV msulwa nyo. Kuleyo mali. Ngizocela mathela. Mama ikayi tšhelete ya gaula. O batlang tšhelete. Tšhelete mo kolota. Effing tšhelete. O mo kolota. Go kolota tšhelete nna. Ngwana wa kopa tšhelete o tsomisa kae?
Mthakathi ke mang wena o tse o mo rekele? Why wena o rekele ngwana ka kgomo? He go gatse ko ntumbeng. Kgomo no. No mo rometse ko ntumbeng. Mami, Ngbaleke kuphi? Kune proof. Kuna le proof o nkadimile tšhelete. mama o. Ke kopa o jwetse mama go tšhelete a nkile. Mari, awuzange kimi uthi wena ucela imali yokuthi umntana hambe. Mama. Uthe uyangithemba. That's mama ho. Mama ho, re fihlile ntse o rasa le no. Mama tšhelete ba tshwe kae? E kae tšhelete? E feng? O mo kadime kae motho? Ke mkadimile 15,000. Mama 15,000 ya ba tshwe kae? Nyela. Mama tšhelete ba. O batla ntlu ya ka wena. Wena ngicela ukubuza mntu omdala. Umntana unomntana ongumfana. Kimi. Unomntana ongumfana. Yeah. Umntana wakho uyile entabeni. Yebo. Uye ngemalini? Azange ngiboneke 50,000. Uyile na entabeni? Uyile. Ubunemali yokuthi eye entabeni. Ngizamile mina. Uyizame kae mthomo? Yimi ngizamile. Uyizame kuphi? Kwami. Kwakho uzame ini kanjani kwakho? Uzokujwayela kabi wena. Indlu yami. Mama tšhelete e kae? Yeah? Chelete. Ke ithosi ke cousin nyaka Olovia. Olovia. Ouch, guys. Bo mama ba ntimaditse le rama. Whoa, guys, whoa. Angithi sifuna ukuyikhuluma Guys. nje. Oh, my Guys, sis. my sister. Oh, ake ngitsho. Ayiphi imali? Mina uyazi manje. Ngibona ngithatha imali kuwe. Ubalekelani? Motho o moholo ha batle tšhelete ya batho. Mama. Uyaphi? Utlonyela. Yes. Oh, mommy. Yes, sis. Sisalve. La le kaya buti. O mang lebitso la hao? No, ke na Wena o eng mo jarateng o mang? ke ngwana mo gae. Ke kopa o chiftele ka mam so sorry ba tla qetela balwana. O mang lebitso la hao? Ke na Sfiwe. Oh, okay, ere ke botse he motho moholo. Ke mme wa hao. Yeah, ke So me. re tlile mona because of mama hao ha ba tlo patala o isibuka 15,000 ya hae. Yeah. And o se ba bona 15,000 mina. Mara mamzo ke wa gopola o le wa ka. Yo, 15,000. Nini? Wena uthi angithathanga. Wena ukhuluma ngani uthi angithathanga? Uyazi wantana athi 15,000. Khomi kubika. Malini ngomo? Malini? In front of you. Or yeah, ngire ne dutse ka. mafelo o mo file 15,000. Eh, o mo file 15,000. Mara va ma wat gaan aan. O file mo 15,000 re dutse ka yi. Mara mamzo Ngizokudelela endlini yakho. Ngizokubonisa ama flame. No so. Ihanya umasi. For you, hanya umasi. Ubalekela if angenzanga next. Wawuthaba. I can't say anything. Why ubaleka? Sizakubanga mina nomntana nami phela. Nizam. Hawu, wena. mamzo. Oh, mama. Mama uthi uzoyibhadala kancane. Uzoyibhadala. Uyanya mthakathi. Yini ungabhadala? No man. Mama. Abuti go tla o fanya nanyane tšhelete. Hanya lempo le no wampona. Waqala nini? Wampona ke ke. Waqala nini? This Mina month. le 1 year ke emetse tšhelete. Ke promise mamzo ke tla ofa tšhelete la go lisa. Wena le mmao le angijwayela. So 1 month ne sikupha 1 month nje month end is la. Mama o ba o salwana. A ke ga buta go tla o patela hanyana nyana. Ha re tlambe ikhatsho gore ona re ya etsa ka tšhelete. Ga ilatella taba e. Tla bona ka wena. Sharp umfana. Guys. Hey mommy. Hey lengkhathaditse. It's okay motho mo. It's okay. Ai guys, aye. Yo. A chile bona gore motho fitlile ka mole. Ka so lwana bo mama ba re flyisa ba etsang.
mara ke a tshepa gore le wena ga o le situationeng e so whereby go na le motho wa o kolotang na ga batlo fa tšhelete ao o se ka lebalela fela gore email la ko josibascop.co.za because of I'll make sure guys ka Josie Bioscope la thusagale ke tlo make sure ka Josie Bioscope la ithola help ke tshepa gore le wena ga ebe mo situationeng e so whereby motho wa o kolotang ga batlo patala o se ka lebalela fela gore email la ko josibascop.co.za ke a le rata kaofela guys le subscribing le sharing di video tsa rona ebile le following. I'll see you in the next episode. Yes baby. Oh. Cheese fapane. O file di number ne? Yeah, Ya patale batho.